Sanibonani babukela emakhaya, umalami uNomusa Msomi, ngila kwi-Durban Business Fair. Ikhampani engiphuma kuyona Umgibe Farming Organics and Training Institute. Umgibe ikhampani eyenza i-products e-organic, i-agrobusiness processayo futhi eceleni. Emgibeke siyenza i-primary and secondary production ka farming. I-primary production ithiwe khona sitshala from emhlabathini wonke nje ama-products. Kuya ngokuthi ke yipi isizini nanokuthi i-customer lidinga maphi ilokhunjana ama-products. From ispinashi nasi lapha phansi, upelepele, ubhontshisi nje, variety of products esiwenzayo. Lana ke product yethu uqala i-sauce le. I-sauce yenziwe upelepele esutshala thina. So la upelepele musu mningi kakhulu siyathatha si-process senze i-sauce. Esinye stage sikapelepele uku-dry kanje. So thina ke ngoba si-organic asisebenzisi ezinye izinto ezibeside i-organic. Siya-sun dryer la. And then la ama-chili flakes upelepele musugayiwe. Omunye wawo siyawugaya siwenza upowder, omunye siwushiye khona ukanje because kunabantu abawufuna udistemiwe kuphela, kunabantu abawufuna usugayiwe. Ibhizinisi nebhizinisi wonke nama-challenges, but ke into ebalulekile ngokuthi uyi-entrepreneur kufuneka ufunde ukulungisa ama-mistakes owabona ebhizinisini and acknowledge ama-mistakes owenzile ukwazi ukuqhubekela phambili. Indlela esisebenza ngayo sisebenza ukuthi umuntu ume-ordeal, like umedinga upelepele. Senza i-off-take agreement kube ukuthi siyawutshala lo pelepele then mase siyamnikeza. So if kune-excess stock esisuke sisele ila sikusuke sesikwazi khona ke ukuprocessa senze la ama-products lawo esenwabona manje. Lo ubhontshisi like u-sugar beans lwezulu sugayiwe and lo u-black bean lo onje nawo siyawugaya kuya ngokuthi i-customer lifuna mali. Lo sugar bean lo usebenzisela ukuthi usave isikhathi. Mhlawumbe uthola ukuthi awunaso lo ngithi ubhontshisi lo wezulu udinga mhlawumbe isikhathi eside sokuthi utshale upheke. So la indlela ukuthi nje uwenze ukuthi kube lula lana ke usuke ukuthi isikhathi esincane usuke sekuyisuphu futhi la wenza isuphu ngawo. Ama-contacts kahle sitholakala eMaritzburg, idolobha elingasekho esiseduze kwalo iWatberg. Ama-contact details siyatholakala kwi-website www.umgibe.org. I-contact number is 071 137 779. Ngiyabingelela ababukeli emakhaya, igama lami nguSithembile wakwaNdlovu, ngiqhamuka kwikhampani ebizwa ngo-Uluthando Agri Projects etrader as Mushroom Queen. Okay, ikhampani yami sitshala ama-mushroom ohlobo lwe-oyster. Ngiqale ngo-2022. Ngilekelele uDepartment of Agriculture ngokungifundisa ukuthi how to grow mushroom. Ngenxa yokuthi nake ngaba nothando olukhulu lawo, ngabona ukuthi no man angikwazi ukuthi ngigcine ngokuthi ngifunde ukuthi atshalwa kanjani. Ngifuna ukufunda ukuthi isukaphi kahle hle i-mushroom, iqhamukaphi imbewu yakhona iqhamukaphi. Ngayifundisa ke ukuthi kumele ngiqale from imbewu yasentabeni. Ngiyasupply izitolo nje eziningi, ngiyabafundisa nabanye ukuthi atshalwa kanjani ama-mushroom. Kahle hle thina la eSouth Africa sifana njengabantu abangakenzi lutho kwi-mushroom production, asikaqali ngenxa yokuthi i-market iningi iyasihlula kwanathi. Because uthola isitolo nje, uthola isitolo esisodwa uSpar akufune ama-panettes awu-100 noma 200 a day for 7 days a week. So nje inkulu mina ngam-encourage omunye umuntu ukuthi akangene kulo mkhakha atshala ama-mushroom. Kulula, kuyasebenza, kumnandi, kuyaphileka. Okay, already abantu abaningi bayangazi kodwa ngiyazi ukuthi ngizophuma la nginama-customer amaningi kakhulu. Angingabazi lokho ukuthi kuyimanje nje abantu bathathile ama-contact details ami, ngiyolala nje ngine-business lami libhoma ngendlela eyisimanga. Ngiyabonga kakhulu uMasipala weTheku ukuthi bangi-invite bandla.
Ama-challenges akhona kahle hle okokuqala nje kumele ube ispace sakho otshala kusona kumele kuhlele si-clean njalo. Kumele wenze sure ukuthi kuhlele uclean angene nombani. Siyazi ukuthi-ke uma ngabe wenza into entsha engajwayelekile abantu baba nale interest yokufika bazobona. So kuba nzima ukuthi uthathe umuntu umngenise ngoba usukwazi ekugcineni kosuku uzosale kubole yonke into oyitshalile. So ama-challenges yiko nje contamination esishaya kakhulu ne-space-ke si-clean ukuthi kube ne-space esikahle. Uyakwazi ukwenza into zokugcoba nje ama-cosmetics, body lotions, face lotion, face cream and hair lotion uyakwazi ukwenza ama-roll on. Uyakwazi futhi ukwenza izinto ezifana njengama-sauces, uyakwazi ukwenza ama-soups, uyakwazi ukwenza even ama-Vienna, uyakwazi ukwenza ama-patties. Kuningi nje ongakwenza ngawo. Sengiqalile-ke mina ama-sauces senginawo. Ngine-contract ne-Mozambique restaurant ukuthi ngibasaplayele ngama-sauces. Nginengane ebihlushwa iskin, induna, teenage. Ngimenzele i-skin products ukuthi induna isabona ebusweni ngimenzela ngama-mushroom. My-contact details, i-number ko-WhatsApp 064 6373428. Siyafoneleka ku-071 432 0605. Kuma-social media sikhona, Facebook, Mushroom Queen, ku-Instagram, Mushroom Queen.